Shubor nakaslem jong Nongkseh Hima. Kapten ke Shillong Lajong Football Club ha Kalimpong I-League jong ka ayom balala Hardy Cliff Nongbri ulami ino na kanika club ka Nongba na kabenta bandet Ïasoh pat sya ka Nongkseh Sports Club banyele kai ha ka First Division Football League ban pinya da ka Shillong Sports Association kani kalawan hadin ba ute uklur yele kai ka jilla ulawan banyasoy ya ka soskular ni ka inter club transfer ha ka shlam trikam jong ka Shillong Sports Association ha ka arpu pratrik uyayong araja apusan haba persyang banyakren bat Nongkseh Hima Hardy ulai thu bakane ka jing mino ka jong na ka Shillong Lajong ka de hadien baka kontrak jong kalapoi sya ka bakut te kumta ulapan pau baka jing Leit Ïasoh sya ka Nongkseh ka long namar baka don ya ka jing tmu ban penklan ban yo rung sya ka Shillong Premier League batru kadon ru ya kathong bandit shimbenta sya ka Second Division I-League ban pinya da ka All India Football Federation hakisnem ki banwan kumba ka pa Hardy ude urang yele kai ubalasan na ka Shillong Lajong Football Club ha ka ba ulayo banya shimbenta ha ka Shillong League balapanya da ka Shillong Sports Association hadien lakin tiu kerdani banyele kai no ha ka I-League na do hajar khat riu ha do hajar khat khandai house number board ulalet banyele kai na ka Southern Samiti na Rinti Sports Club bat ka Bengaluru United Henry House nem araja apulai ulawan pai biang sya ka Shillong Lajong bat banyele kai hadu ka bakut jong ka ayom balala kumplir ni pahi bang ai kembang chule in pos pang pristam hi mala banjara be no iya kanang se kembang lai kelab kelab kadang semua ke bahkan celori te ni kong hi bang da ban jara ikin di ka position te untuk ke persang SPL de kacing krem nga bati management ti omban de persang ru ndi tangan ni poslong ri bangin di jaka ini kan condition ini kong teng kumplir si kau haradi hi pahi ban pristam te kum curi dia berembat banga kuahi bangin ya pristam lang antang bangin da ban ya lam ikun nang seven yo sini cop ini ka position te kong long pahi ban Lajong te tambah ka kontrak jong kalakut te sawa mata tengah kuahi ban sahabat ka Nongkseh bangun jo penyelekai ka ni position te nang topat hadin kan ni ka yu sampai pat ngalaban dan daliak ke CRS namta ka transfer bendo te sampai pat tak kumoi adu arca kat wei te arca khandai ngami ang lekai po sa kata te nang topat ngapoi lekai nak Bengaluru te hau arca arca ngawan train game berkala